Pozdrav ekipa, dobrodošli u još jedan novi video na kanalu. Projekt sa Golfom 7 GTD polako se bliži kraju, ali ima jedna mala sitnica koju sam vama, a i njemu ostao dužan. Naravno, ostao sam dužan posvetiti se laku ovog auta, pošto u videu kad smo stavljali felge, gevinde i sklapali kompletan interijer sam rekao da je zapravo plan da ga ispoliramo i na njega stavimo keramiku, tako da sve to ćemo napraviti u današnjem videu, malo drugačije nego što sam inicijalno mislio, ali više o tome u nastavku videa. Prije svega želim popričati o teoriji poliranja, zato što imam osjećaj da previše ljudi i dalje ne shvaća što je zapravo poliranje i što radimo tokom procesa poliranja. Tako da, ajmo se prvo baciti na taj tehnički dio, a onda se možemo baciti na posao i da vratimo ovom autu sjaj koji on zaslužuje. E sad, o čemu se radi? Radi se o tome da sam baš puno puta čuo pitanja poput koliko dugo će mi trajati kada auto ispoliram, koliko će treba da se to sve ispere. Onda sam čuo da neki ljudi govore joj, vozio sam auto na poliranje pa mi se ispralo to sve nakon ne znam tjedan ili 2 dana. Tako da želim malo popričati o tome šta mi zapravo radimo tokom poliranja i objasnim da je zapravo nemoguće da se ono što je napravljeno ispere. Moguće je, ali u jednom postotku. Objasnit ću vam kasnije o čemu se zapravo radi, ali prije svega bitno je shvatiti šta se dešava tokom poliranja. Znači, mi ne zapunjavamo te rupe koje su na automobilu, nego se one tokom poliranja u potpunosti uklanjaju. Pa evo, ovdje sam pripremio jednu ploču na kojoj ću vam pokušati to nacrtati. Nadam se da će se sve vidjeti onako kako sam ja zamislio, ali ajmo sad, znači ovako, vrlo jednostavno, zanemarite to što ne znam crtati, ovo će biti čisto kao da gledamo kroz mikroskop. Zamislite da imamo površinu koja izgleda ovako i to je zapravo lim na našem automobilu. Napisat ćemo lim i možemo još ovako evo označiti. Znači ovo je lim našeg automobila, na njega u tvornici naravno kad se auto sklapa ide primer, grundirung koji izgleda ovako. Neki ga zovu primer, neki ga zovu šprickit, može biti razno razni nazivi za sve to, ali uglavnom ajmo reći ovdje neki temelj. Znači ovo ovdje nam je temelj koji dođe na lim kako bi se uopće boja primila na sami lim automobila. Zatim na sve to nam dolazi boja. Ajmo reći da je auto plave boje pa ćemo uzeti plavi marker i nacrtat ćemo ovako jedan sloj plave boje. Napisat ćemo boja, čisto da bude jednostavno i označit ćemo isto kao i ove prijašnje. I znači sad imamo lim, temelj i na to sve dolazi boja i preko boje, naravno kad se radi o metalik bojama imamo i akrilne, ali to je sad neka druga priča, nećemo ulaziti u to. Dolazi još prozirni lak koji je dosta debeo, ja sad ne znam točne omjere između ovog svega, ali znam da je dosta deblji od same boje. Znači ovdje ćemo napisati lak i to je otprilike to. E sad, šta su ogrebotine u tom laku, točnije na našim automobilima? Pošto smo ovdje koristili gore crvenu boju, stavit ćemo ovako taj dio. Zamislite da je ovo sve taj prozirni lak i ovdje dalje nam tek kreće ta naša boja. Znači ogrebotine koje nastaju tokom korištenja auta, dok ga perete, dok ga brišete, to su sve neke mikroogrebotine. Kad bi ih gledali pod mikroskopom, one bi otprilike izgledale ovako. Znači ima dubljih, ima plićih, ima skroz plitkih, ima malo dubljih, ima dosta dubljih, pa kad vam neko tipa zapne s ključem baš budu dosta duboke, ili neko vam zapne malo jače s ključem, pa onda to sve prođe kroz lak i već uđe u tu samu boju. Znači još ćemo ovdje jednom označiti da vam malo to bolje dočaram, ali neke ogrebotine budu toliko duboke da zapravo već uđu u boju auta i njih naravno se ne može ispolirati, ima metoda i za to, ali mi pokušavamo ispolirati sve što je u ovom ovdje gornjem dijelu. Znači mi zapravo skidamo jedan dio tog gornjeg sloja, znači mi skidamo, poliramo i skidamo ovdje gore lak da bi stanjili ga naravno, ali samim tim i uklonili te ogrebotine. Znači to se dešava tokom procesa poliranja i sad ako vi imate neku ogrebotinu koja na primjer ide skroz dolje do primera, to se ne može ispolirati. Može se naravno malo to pošlajfat, pa zatočkat, pa opet pošlajfat, ispolirati da se ne vidi. Ima jako puno metoda, ali klasičnim poliranjem ove duboke ogrebotine ne možemo izvući. Mi možemo izvući ove sitne, ta neka mikro oštećenja ili malo dublja oštećenja, ali što je dublja ogrebotina i mi ju idemo polirati, to ćemo više stanjiti taj gornji dio laka, što naravno nitko ne želi. Tako da uvijek treba pronaći neku mjeru, ne ići preduboko, ali opet vratiti auto u život što više. Mi ćemo danas na mom GTD-u napraviti nešto puno manje od ovoga, znači nećemo ići na to da skidamo kompletno sve ogrebotine, ali ajde da vam sad objasnim šta ćemo raditi i šta ćemo to koristiti na mom autu. Ovo je nešto što sam htio prikazati čisto zato što evo, znam da ima jako puno ljudi koji jednostavno ne znaju šta je zapravo poliranje i šta se dešava tokom procesa poliranja. I da, još bitno za napomenuti prije nego što vam pokažem šta ćemo koristiti, vezano za onaj dio kad sam rekao da se jedan mali postotak može isprati, to vam je znači
Tokom poliranja, ako ostane malo paste, može malo paste ostati u tim ogrebotinama, ako se ona sa alkoholom ne očisti, moguće da će se auto danas malo više sjajiti nego nakon par pranja, da će se to onda, ajmo reći, isprat, ali i dalje se ne mogu te ogrebotine u potpunosti vratiti zato što mi smo ih fizički kompletno skinuli. Tako da ja osobno kad god sam do sad polirao auto, uvijek nakon svakog panela ili kad završim cijeli auto, cijeloga sa alkoholom očistim i onda provjerim svoj rezultat i vidim da li je sve ok, zato što kažem, ta pasta ostane u porama unutra i može vam dati blago lažni rezultat. Ja u ovome svemu nisam profesionalac, ja ovo radim totalno amaterski i ovo nisu nikakve instrukcije kako bi vi to trebali raditi i tako dalje, nego evo čisto htio sam malo se dotaknuti te teme, pošto kažem, dosta ljudi krivo to sve gleda. Ajde da vam sad pokažem šta ćemo mi danas koristiti na mom GTD-u i šta ćemo zapravo sa njim raditi. Što se tiče GTD-a, s obzirom da je lak u iznenađujuće dobrom stanju, s obzirom na njegovu kilometražu i starost, odradit ćemo jednoslojno poliranje, čisto da mu malo vratimo sjaj i dubinu boje i također ćemo nabaciti jednu zaštitu, čisto da si olakšam buduća pranja tokom zime. Za sve ćemo koristiti Sonaxove proizvode, koristit ćemo Perfect Finish Profiline pastu u kombinaciji sa zelenim diskom od Sonaxa. Ta kombinacija će odraditi brutalno dobar posao, znači uklonit ćemo dobar dio oštećenja, točnije ogrebotina, a i dati laku jako lijep sjaj. I za kraj cijele priče ćemo staviti Sonax Polymer Net Shield koji je zapravo 6-mjesečna zaštita. U planu sam imao napraviti keramiku, ali s obzirom da će ovaj auto vrlo vjerojatno uskoro otići od mene, nema smisla da stavljam keramiku na njega. Keramiku koju sam nabavio ćemo staviti u budućnosti na mog bijelog Golfa, a eventualno ako GTD ostane i poslije zime, onda na proljeće možemo staviti keramiku jer iskreno glupo je da stavljam keramiku sad tokom zime, nema baš nekog smisla. Tako da, to je to što se tiče proizvoda koje ćemo koristiti, a naravno sad prije svega potrebno je otići oprat auto. Naravno ja sam ga već oprao, ali vi ćete sad pogledati kako sam ja to odradio, vani na -2 i po snijegu, a onda se možemo baciti na to da vam pokažem kakav je lak i da na jednom panelu probamo da vidimo čisto šta će nam ova kombinacija donesti. Tako da, ajmo se baciti na posao. Prije samog poliranja, kao i kod puno drugih stvari, najbitnija je priprema, tako da moramo detaljno oprati auto i dekontaminirati lak. Prije svega počinjem sa pranjem felgi i tu koristim Sonaxov Felgen Beast, to je po meni najbolje moguće sredstvo za pranje felgi, njega uvijek imam u svom autu i uvijek ga koristim za pranje felgi. Potrebno ga je samo nanesti na suhu felgu, ostaviti nekoliko minuta da odradi, zatim isprati i imamo potpuno čistu felgu. Tako da dok Sonaxov Felgen Beast odradi svoju magiju, ja se pripremam za pranje samog laka. Vani je -2 stupnja, kao što možete vidjeti, ultra je hladno, tako da bacam se odmah na posao. Krećem prvo sa ispiranjem samog laka, auto nije ništa previše prljav, tako da u ovom slučaju nema potrebe za aktivnom pjenom. Snijeg pada. Najgora stvar tokom zime je to što ne možeš prati auto u jakni, cijelo vrijeme ti jakna zapinje po laku, a ako skineš jaknu, jako je hladno. Ja sam se u ovom slučaju opet odlučio da skinem jaknu, bez obzira što je vani -2, i sad prije svega moram sa spužvom oprati cijeli auto detaljno, znači ne želim propustiti niti 1 centimetar ovog laka. Prvo ispirem kompletan lak i sad imamo čist auto, možemo se prebaciti na dekontaminaciju laka. Prije svega koristim Iron Remover koji špricam na već mokar auto. Njega ostavljam također nekoliko minuta da odradi, a zatim ga samo ispiram sa čistom vodom i to bi bila neka prva faza dekontaminacije laka. Zatim ide glina sa kojom također uzmemo ovu spužu koja je u vodi, koja je našamponirana. Bitno je da se ne radi na suhom laku, znači mora biti neka voda sa šamponom i lagano se sa glinom prolazi cijeli lak bez ikakvog pritiska i ta glina će izvući one najmanje čestice koje se nalaze u laku i samim tim nam olakšati samo poliranje, jer tokom poliranja, već smo rekli, skidamo jedan sloj laka i ako se u tom laku nalazi jako puno čestica prljavštine, onda će nam se i disk puno više prljati i samim tim će nam i rezultati biti puno lošiji, tako da priprema je jako bitna kod poliranja i bitno je da se lak dobro dekontaminira. Ja nažalost nisam snimio pranje auta skroz do kraja zato što je vani bilo previše hladno, spremio sam kameru u auto, isprao auto, obrisao ga s ručnikom i doletio brzinski u garažu da vama pokažem u kakvom je stanju lak. Tako, sad kad ste vidjeli koliko sam se smrzao dok sam sve ovo napravio i pripremio za poliranje, mogu vam pokazati stanje laka. Ovdje sam pripremio jednu lampu koja će vam to donekle dočarati, ali teško je to snimiti zato što je lak stvarno u iznenađujuće dobrom stanju. Zanemarite ovu liniju, to je ostalo od pranja fleka, ali to će se tokom poliranja skinuti. Još ću ga svakako jednom proći s alkoholom. Malo ću vam smanjiti svjetlinu, čisto da vam to probam dočarati, pa će vam krenuti vjerojatno blicat. Čak i neće, evo. Ne vidi se to toliko i nije zapravo uopće strašno. Čak je i ova boja dosta zahvalna i malo se toga vidi na njoj, ali evo ovako kad skroz smanjim svjetlinu onda se vide ti ožiljci, ajmo ih tako nazvat. Zato sam se i odlučio za jednoslojno poliranje jer sam skužio da auto stvarno nije u lošem stanju kao što sam očekivao. Ja sam prvobitno očekivao da auta sa 240.000 km da će biti u baš lošem stanju, ali evo, očigledno ili ga je neko prao kak treba ili ga nisu baš često prali pa ga nisu ni izgrebali, ali svejedno on ima nekih svojih
mana kao što je recimo ovo, tu se nešto kao malo lak, ne znam, nije se napuhnuo nego kao da je reagirao sa nečime, nemam pojma, tako da to nećemo moći izvući, također to imamo i ovdje, izgleda kao da je neko spalio lak. Uglavnom, sad se idemo baciti na posao, prvo ćemo podijeliti ova vrata ili ovdje ovaj bok, napravit ćemo jednu liniju ovako ili ovako s pik trakom, ispolirati samo jedan mali panel, čisto da vidimo kakve rezultate dobivamo, a zatim se možemo baciti na poliranje kompletnog auta i kasnije ga možemo zaštititi i da vidimo kako će to sve u kompletu izgledati. Jedna stvar koju sam definitivno odmah primijetio je da je ova boja jako zahvalna i na njoj se ne vide skoro nikakve ogrebotine, tako da ni rezultati neće biti sad neki drastični, ali naravno cjelokupni dojam auta će biti puno bolji. Testni panel je napravljen i sad ću vam na najbolji mogući način prikazati razliku, a to je ovako da ugasimo svjetlo i svjetlimo samo s lampom. Znači krenut ćemo tu dolje, kao što možete vidjeti ovdje se od lampe odbijaju ovi svirlovi na sve strane, a kad krenemo ići lagano prema gore, dođemo do jednog dijela gdje se to više ne dešava. Evo, ovdje kao što možete vidjeti, tu smo prošli i sad kad odemo dolje, opet se pojave. Ne znam koliko je to vidljivo na kameri, pokušavam snimiti s mobitelom jer mislim da je najjednostavnije za prikazat, ali kažem, ovaj lak nije u toliko lošem stanju da bi to sad bila neka drastična razlika, ali mislim da možete vidjeti kako se ovdje u sredini odbija svjetlost na sve strane, a ovdje ništa. I također ova perla u boji dolazi puno više do izražaja, tako da meni sad preostaje upaliti svjetla naravno i preći cijeli auto. To je sad malo duži proces, nije baš par minuta kao što će vama biti u videu, ali idem se bez puno duljenja i kukanja baciti na posao. Prezadovoljan sam s ovim diskovima zelenim od Sonaxa, također pasta i disk namijenjeni su da rade jedan s drugim i odrađuju jako dobar posao. Naravno nema nekog prekomjernog grijanja zato što je ipak finish, znači ne radimo neki agresivan cut i mislim da će rezultat biti savršen. Naravno neće sad to biti neka drastična razlika jer je lak već sad u solidnom stanju, ali opet kad se auto izveze na svjetlo dana jako će se lijepo sjajiti, puno ljepše nego prije toga, tako da ajmo bez puno priče i duljenja se baciti na posao. Ispred mene nekoliko sati zujanja polirke, a jedna stvar koja je po meni jako bitna za napomenuti je da bi se disk nakon svakog panela trebao ispuhati sa kompresiranim zrakom, tako da sam ja to definitivno radio. Samim tim si osiguravam da ću imati dobar rezultat jer se taj lak koji zapravo skidamo skuplja u samom disku i ako ga ne ispušemo, s vremenom bi se disk previše napunio sa svim tim prljavštinama i automatski bi nam rezultat bio dosta lošiji, a i trajnost samog diska je dosta duža ako se redovno ispuhuje sa zrakom. Cijela vozačeva strana je kompletno ispolirana, također i prednja hauba. Sad se polako prebacujemo na zadnji dio auta, a na zadnjem dijelu auta nas čeka jedan dio koji je meni osobno najveći gušt kad je u pitanju poliranje, pa ajde da vam pokažemo o čemu se radi. Radi se o zadnjim svjetlima koja su, kao što možete vidjeti, u jako lošem stanju i u jako puno slučajeva ona izgledaju ovako, a sad ću vam pokazati šta se dogodi kad sa Sonaxovim Perfect Finishom i zelenim diskom pređete samo nekoliko puta preko ovakvog svjetla koje je naravno dekontaminirano i detaljno oprano. Sad ćete vidjeti koja je zapravo razlika. Evo, o tome sam vam pričao, pogledajte sad koliko ovo bolje izgleda. Naravno ima tu još par sitnih ogrebotina, ali tu se radi o puno dubljim ogrebotinama. 99 onih ogrebotina koje su bile smo zapravo izvukli i ova štopka sad izgleda kao nova. To vam naravno mogu posnimiti svih kuteva, evo.
Znači razlika je drastična. Razlog tomu je taj što je ta plastika gore na farovima, točno na zadnjim štopkama, dosta osjetljiva i mekana i ona se puno brže izgrebe, ali zato se jako brzo vrati nazad u top stanje. Recimo na laku imamo puno manje oštećenja zato što je on dosta tvrđi od same plastike, ali samim tim kad bi na laku bilo više oštećenja puno bi ih teže skinuli nego ove na štopkama. Tako da ovo je before i after samo finisha, znači perfect finish od Sonaxa sa kojim sam iskreno oduševljen, koristim ga već jako dugo. Također i ove diskove koji su naravno namijenjeni da funkcioniraju jedni s drugim, tako da ajmo se sad baciti na posao da riješimo cijeli ovaj zadnji dio koji mi je malo zeznut zato što ovdje nemam puno prostora za raditi, a onda ide ova desna strana auta koji također je malo zeznuto raditi zato što isto dosta je mračnije i imamo puno manje mjesta u ovom dijelu garaže. Tako da morat ćemo smisliti nešto za ovaj tu dio garaže, da stavimo možda neke heksagone ovdje na zid ili nešto, da dobijemo malo više svjetla u ovom ćošku, ali to je tema za neki drugi video. Ajmo se mi sad baciti na posao da cijeli lak ovog auta dovedemo u ovakvo stanje. To je to, sad je riješen i zadnji dio auta, preostaje nam doslovno samo desna strana za riješiti. U međuvremenu je došao moj brat koji se upravo penje gore na kat, mislio sam vam ga snimiti, ali on se očito ne želi snimat. Uglavnom sad će mi on pomoći, imamo 2 polirke, tako da ćemo raditi duplo brže i bit ćemo kroz nekih maksimalno sat vremena gotovi. Onda nam samo još preostaje da nabacimo zaštitu na auto i da ga izvezemo van da vidite kako izgleda. Iskreno mislim da kad izađe van na svjetlo dana, pogotovo sad kad je vani poluoblačno, da će izgledat abnormalno dobro. Tako da idemo se brzo baciti dalje na posao da što prije budemo gotovi. Sad kad je i Luka tu, posao ide duplo brže, sa 2 polirke udaramo i bit ćemo jako brzo gotovi. Dok Luka suvu začevu stranu privodi kraju, ja sam se bacio na odmašćivanje. Sa izopropanolom i krpom od mikrovlakana prelazim cijelu površinu kako bi skinuli samu mast od paste prije nanošenja zaštite. To je to. Sad kad je cijeli auto kompletno ispoliran i odmašćen sa alkoholom, spremni smo za meni najdraži dio, a to je nanošenje zaštite. Ko što sam rekao, koristit ćemo Sonax Polymer Net Shield. To je po meni jedna od najboljih zaštita koje možete staviti na svoj auto koji koristite svaki dan. Ako ne želite baciti previše novaca na skupocjene keramike od 2, 3, 4, 5 ili 7 godina. Ovo je u trajanju od 6 mjeseci i radi više nego dobar posao. Nakon 6 mjeseci kad vidim da više ne djeluje kako bi trebalo, nanesem ponovo i to je to. Tako da idemo se sad baciti na posao. Sve što će nam trebati je jedan ovakav aplikator na koji ćemo špricati sami polimer, nanositi na lak, ostavit ćemo nekih pola minute do minutu da stoji na laku i zatim sa jednom suhom krpom obrisati i onda sa još jednom suhom krpom obrisati da ne bi ostale fleke i to je to. Onda možemo auto izvesti na svjetlo dana i da vidimo šta smo zapravo napravili. Nanošenje ovog Polymer Net Shielda je vrlo jednostavno, dosta jednostavnije nego klasična keramika. Kao što sam pokazao, koristi se samo ovaj jedan aplikator na koji špricamo sami proizvod, nanosimo ga na lak, ostavljamo pola minute do minutu, može i malo duže na laku, zatim kao što sam rekao sa 2 krpe brišemo i dobivamo brutalnu dubinu laka, a to ćete sve vidjeti kroz par trenutaka kad auto izvezemo van.
to bi bilo to. Auto je kompletiran i možete i sami vidjeti koliko se lijepo sjaji. Nažalost, malo nam je već pretamno postalo, tako da ne mogu vam to dočarati u najboljem mogućem svjetlu, ali mislim da možete vidjeti da je auto poprilično sjajan, pogotovo za jedan daily auto. Mislim da od ovog ne treba ništa bolje. Također još bih napomenuo, ovaj polimer Net Shield koji smo stavili na auto boji daje brutalno lijepu dubinu i sjaj, tako da ne samo sa poliranjem da smo ga doveli u ovo stanje, nego i taj polimer je još 50% nadodao na cjelokupan rezultat, tako da definitivno bi svakom preporučio da si ovo nabaci na auto, svega pola sata posla, a rezultate možete vidjeti sami. Tako da ja sam pre zadovoljan. To je više manje to što se tiče ovog projekta. Više nemam apsolutno ništa u planu, osim otići na jedno putovanje gdje ćemo testirati koliko ovaj auto zapravo ulja troši, jer ste mi svi pisali kako sam zadovoljan sa ovim CUN motorom, poznati su po tom da troše ulja, nepouzdani su i tako dalje. Tako da sve to želim testirati. Ja sam s ovim autom napravio tek 1000 km, tako da želim ga staviti na jedan test gdje ćemo u komadu odvesti 1000, 2 ili možda čak 3000 km, moram smisliti točnu rutu i onda ćemo se baciti na putovanje. Prije toga trebamo zimske gume koje sam naručio, one su na putu i također još par nekih sitnica, ali to ćete gledati u jednim od narednih videa gdje će biti pripreme za putovanje i samo putovanje. Ne znam još kud ćemo ići, ali otprilike već imam neku ideju u glavi, sve ćete to vidjeti onda naknadno. Također, ako niste ispratili, počeo sam streamat na kanalu puno češće, tako da bit će sigurno jednom tjedno, možda jednom u 2 tjedna streamovi, tako da pokušajte to ispratiti. Uvijek na svom Instagram profilu objavim kad će biti koji stream, tako da ako me ne pratite na Instagramu, a želite pratiti streamove, zapratite me na Instagramu. I to bi više manje bilo to. Hvala svima na gledanju ovog videa. Ako vam se svidio, bacite sub, lajkajte ga, a mi se gledamo u jednom od narednih. Do tad mi se čuvajte i čao!